Kažu, Bošnjaci su poturice. A ja ih pitam, poturice od koga? Kad smo imali bana prije njihovih kraljeva. Godina je 1189. Dok Evropa još piše mitove, Bosna ima povelju, pisan dokaz o državi, narodu i jeziku. U toj povelji ne piše Srbi, ne piše Hrvati, piše Bosnijani, narod, jezik i zemlja Bosna. U to stotinama godina prije Osmanlija. Ali lakše je pjevati o poturicama nego priznati da su pergamenti stariji od gusala. Jer nisu Bošnjaci poturice, nego potomci Kulina Bana.